Makabugtuan ko di dakan Kristo. Tuna nga Domingo, atong kinsasalin urog ang piyesta, ang pagbunyagi kan atong Ginoo. Siring iton mga Bible experts na usa ini, iton mga historical data na diri mahididi na iton bisan hino. Siyahan tungod kay ini nga pagbunyagi haiya, inihimang raw inihiton nga tanan nga mga ebanghelyo. Kanikaduha, ini nga pagbunyagi haiya, usaunta ini nga kumbaga may ada nira tataguon han mga apostol, usa ini nga butang nga pwede unta o angay unta nira diri igsumat. Tungod kay magbubutang hinalanganin ang pagpakilala nira kan Jesus nga kordero han Dios nga nagkukuha ang mga sala han kalibutan. Ang kordero han Dios nga waray dumit. Ang kordero han Dios nga waray sala. Mabubutang ini alanganin, didahan ira pagsumat, mahitungod ang pagbunyagi na naton Ginoo. Tungod kay maaram kita kung ano ang bunyag ni Juan. Usa ini nga bunyag nga baton han mga tao han tawag ni Juan nga magbasol hira han ira mga sala. Nga ipakita ini nga ira pagbasol pinaagihan pagpabunyag na iya. Ang aton Ginoo ginbunyagan ini nga bunyag ni Juan. Kinatuhiyahan sa Jordan. Siguro linin niya hiya kaupod aton mga nalinya nga mga tao base kabunyagan ni Juan. Pwede pag-una-unaon, handiri makakaintindi hini nga iya ginbubuhat nga diri ngayan hiya kordero nga waray dumit kay nakinahanglan man hiya han bunyag ni Juan nga para bunyag. So sa nga butang nga historically diri may didinahiton bisan hino kay kun ang mga apostol waray pagdinay hini karagsingon kay nahinabugod ini ngan sigurado hira nga nahinabo ini ngan may ada importante nga mensahe hini nga ginbuhat na naton Ginoo. Linin niya hiya han bunyag ni Juan. Bunyag nga diri niya ginkikinahanglan. Amo nga ni nga Juan, didahan naton ebanghelyo nagsiring nga gintalinguha gud niya nga magbag-o ang ginhuna-hunaan ni Jesus. Karuyag niya magpabunyag, diri unta karuyag ni Juan nga para bunyag, nga bunyagan hiya. Kay siring niya, ikaw unta, iton angay magbunyag haakon, pero ikaw lugod iton nakanhi, in pagpabunyag haakon. Hiya, iton waray sala, inadahan pagpabunyag, na nagpapahayag han pagbasol han mga sala. So ano ba't kahulugan han pagbunyagi han aton Ginoo? Siguro itong kahulugan hini amo nga padayon ini han gios han aton Ginoo in pakiusa han katawhan nga iya pagtatalwason tikang han sala kanang kamatayon. Ini nga iya pakiusa nagtikang didahan niya kahimo nga tawo. Ang Dios nahimo nga tawo nga nag-ukoy dinha aton. Nga nahimo iya nga tawo dida han kakablasan nakiusahiya han makuri nga kahimtang han katawhan. Ngan didahan pagbunyag iha iya nakiusahiya inupdan niya ang mga makasasala. Tungod kay hiya ang kordero nga nagkukuha ang mga sala. Ang iya misyon amo ang pagtalwas ang tao tika kan sala. Ngan magpapadayon pa nga ni hiya iton pag-upo diton tao ngadto iton iya kamatayon di iton krus. Base liwat matalwas ang tao tika kan dayon nga kamatayon. So aniya bunyag usa nga padayon nga gios ang Dios sin pakiusa ang tao nga iya pagtatalwason tikang han sala. Ang tao nga iya pagtatalwason tikang han kamatayon. Iton iya gios, iton pakiusa, diri pagpahirayo.
Ito niya gios pagkarawat diri pagsalikway. Waray kita pagtalwasan ni Jesus ti ka nga kaitasan. Intalwas kita niya, pinaagihan iya, pag-upod haaton, kun hain iton aton na himumutangan. Dahil iton aton tawhanon na kahimtang, dahil iton aton kakablasan, iton pagkinahanglan iton Diyos, dahil iton aton ka makasasala, na di da maliwat iton aton kamatayon. Pinaagin niya pag-upod niya, haaton hiningatanan, intalwas kita na naton Ginoo. Iton iyagios diri pagpahirayo kundi pag-upod, diri pagsalikway kundi pakiusa. Danay iton aton gios opposite iton gios iton aton Ginoo. Amot kombinate na kamo may danay istorya nga nasiring nga may tao nga nasiring nga dinakmasingba. Kay iton mga adat singbahan asa man at gihapon magpakasasala matira. Mayari ta era di da maglibak, mayari di da era maglimbong ito negosyo, mayari di da era na mamalit itong botos, mayari tira ano lang nga mga sayaw. San hindi nakit maupod haira. Mayari naman kuno binaton sinaring ayaw kabaraka kay ida itong singbahan may ada pa lugar itong additional nga makasasala. Bisan itong makasasala na napaka matadong. Bisan itong makasasala na self-righteous, may ada lagi hapon lugar itong simbahan. Sanit ayaw bulag, ayaw pahirayo, may ada ning lugar, idahiton kaluoy, idahiton pagkaluwas itong Diyos. Danay iton aton ios pagpahirayo. Bisan nga ni iton sakramento, iton bunyag, nga iton iya tuyo, amo nga magin usay iton iya bunga, amo nga magin kaapi kita, iton lawas ni Kristo, iton katawhan, iton aton Ginoo. May ada na mga tao nga karuya gud nira nga bubunyagan hira nga espesyal. Bulag iton kadam-an, nadiri hira nga may ada nira kadungan. Kay siguro mataas itira pagkulaw itira kalugaringon. O di nga ni, di gud nira karuyag makahalubilo iton iba ng mga tao. Karuyag nira bumulag. Pero ironic nga paghuna-huna. Kay ano, nga mabulag ka, di dahil itong pagsalinurog itong sakramento, nga magdadaraha imo, nga dahil itong pagintausa, iton katauhan, iton Diyos. Iton bunyag, naghihimo ha imo nga miyembro iton singbahan, diri nagbubulag ha imo, iton iba nga mga tao. Kay ano, nga karuyag mong bagsalinurog iton bunyag, nga isolated, bulag, iton iba nga mga tao. May ada mga tao nga iton ira pagkita, tungod kay hataa sira, tungod kay mga poderoso hira, tungod kay maaram hira, labaw na gud hira iton natanan. Ngan kinahanglan ibulag hira, ngan trataron hira, nga iba iton natanan nga mga tao, iton iba nga mga tao. Diri ko nga ngalimtan usa nga higayon nga may ada nag-approach sa akon hin pag-officiating kasal. Sinari nga akon nga padre iton kasal, ada iton hotel. Siringla, kung pipira di maaruon. Pero itong kasal, ada itong hotel. Pinakiaan maka, diri ma itong kuan, diri ma itong practice, nga itong, kasal itong singbahan, ada pagbubuhata itong hotel, ada itong singbahan, paghihimua. Kaya ano nga aret hotel? Kay siring niya, itong mga ninong at mga ninang, mga kataas kaupay, iton ira mga katungdanan nga nadiri hira iton singbahan kay mapasok diri aircon mo pay kunot hotel kay very convenient, very comfortable para haira. So tungod kay dagko hira nga pagkatao, tungod kay mga poderoso hira, kinahanglan ibulag hira iton iba. Kay iba na hira, kumbaga, na liga, iba na hira nga klase mga tao.
iton gius iton atong Ginoo diri pag-isolate iti kalugaringon kundi pakiusa, diri pagsalikway kundi pagkarawat. Sigurton bunyag nga natong Ginoo aniya pagpahayag aniya pakiusa usa pa hinumdumha aton. Naguhuna-huna ka na ngani nga angay ka nabumulak iton iba tungod kay mas matadong ka kahiton iba, hinumdumi ang atong Ginoo nga ginbunyagan. Kung naguhuna-huna ka nga tungod kay gamhanan ka, tungod kay poderoso ka, tungod kay hataas it imo kahimtang dito sa syudad, kinahanglan ibahon ka na itong pagtatarha imo, ngantagan kahin mga ano lang nga mga pribilehiyo tungod iton imo kahimtang, hinumdumi ang atong Ginoo na nagpabunyag, nakiusa kaniya katawhan. Kung nadako na itim ulo, kung nagiging arogante ka na, hinumdumi ang atong Ginoo na nagpaubos, nakiusa, han iya ubos ng mga katawhan. An iya movement diri pagpahirayo, kundi pakiusa, diri pagsalikway, kundi pagkarawat. Itun aton unta liwat gios, permi di pakadto, iton pakiusa, iton iya lawas, nga amo iton singbahan. Tungod kay pinaagi iton aton nga habunyag, nagiging kaapi kita hini. Ngan pinaagi iton aton paging kaapi, na partisipar kita iton buruhaton, iton bugos nga lawas ni Kristo, iton pagpahayag, iton kaluoy, iton pagigugma, iton pagtalwas iton Dios. Natanan kita, kabulig ini, kaburuhaton. Ayaw bulag, ayaw pag-isolate imo kalugaringon, ayaw pagpahitaas. Kaapi ka iton lawas ni Kristo, na nagkikinahanglan iyo pagtalwas. Nga di dahil iton imo pag-api hini, sugad haton mga tao nga nagpaubos nga kinarawatan bunyag ni Juan, ira matatagamtaman iton pagpahirani, iton Dios na maluluyon, iton Dios na nagpapasaylo.